Azus pirmia kedai kata kerukum terekam hakaba dan sperm dan duna sperm hapa ke semen sampel jangfi berkene kolong pen kelumari kishilok. Ngilati kena bangidan kejingkermen nak kebenta jang ke pregnancy Henry kerukum terekam jang ke dasa testicular sperm extraction ngilaban extra ke semen nak ke testis jangfi bang injek yaka hakasembai jang ke female partner berki teknologi jang ke intracytoplasmic injection bangin yo result ke babiang. Da kejing sengu bitar ba kejing sengu sosat halor kejing senio coba palat puat jeng surok ba National Highway Bahan Riau kabadan hasil enter ke District East Janja Hills. Hakasi balang jeng ketayo kipat ba klemi banyabam khana hapedeng jeng ni surok kabala senio. Bat kani kedai ru kum shibenta jeng kejing yaki jeng ki bandawa ban shnano mardor ya kani ke surok. Kipat ba katan kiang sona perdi bat kewe kishnong kelemi pat ba banishim benta kejing bam khana hapedeng jeng surok ba. Kebelalong kejing ki ban persyajur ya kejing sengap kuman jong sorkar jela bat ka National Highway Authority of India ban marmot ya kene kesurok nado tongseng syado malidor kini kejing ki da kababam khana kelalong ke basyong shit ak bagi pat ba kila penyang de tarpolin ban shit ban tiu hapdeng jong kejing jau slap na kaliang ke amelia jong ka sutengah saipong constituency kong Santa Mary Shella ilong ma kesorkar kelashim kia bat layo e kabha tengka kaba ars palai poklor tengka ban shnai ne kesurok ba bat ila kerpat gipat ba bikin long ki bayai sya katukane namar kejing ma mailat kamariang ban sedang nok ban maramot kene kesurok kebalas niu mentala bon senam ilong ba kejing ki kan kata ajur ka kamai kaji jungpat ba bat kamlong ke badai hendrai ki dei ban pet berperkat kejing shim kya jong kesorkar bat ila pensyai baki kontraktor ha baki layo ek work order kem shim layo apat ek NOC na kashnong bat kumta kem shim lala ban trei hendrai menta ha baki layo ek NOC kila sedang ban trei ya kakam kumta ila kentu kipat ba bakin ya syak katuk ane por namar bakakam karang yaj bat ban perkat lang na kebenta kipat ba kejela bat neki wei pat ru kejela ke bapenon kam ya kene kesurok ba kong santa kum ka meli na po rilom sencang i bakadon gane ka jing yaki halor ka jing sneo plat jong ka surok National Highway 6 kai ka bapi don ban ong halor kane ka jing sneo jong ka surok ka jus new kan ni serok ka de mden dang tang mentai la bon snem te kadau ka we ba ki kali la bon ka we ka ba ar bat kamarian kata dia is a natural thing im la raman le ma tang ba ka sarkar kala le bha himta because layo ku contractor kila flow ke tender nang dapat layo sispa lai krol 6 tahun di surok te ta ka daw kide banyai sha nam ta ga ni jing ki jong ki mta basi ngasio tho ki jing problem jong ki pai ba kta ki boro tang ba ngin le kum no kade ka slap ngim la sengya ya ka slap ya ga mare ngim la ra ban le tang ba ki pai pa kide bum sio tho ba o contractor ru kum no ultra ha par baslap ule kat bala hagan nega por nga super pat ikipat ba kide banyesha suslap tatukan ni ba kaneka kasurok kilayo sanction aspa la ko krol tega jing trash to la ko shispa la krol layo no po no do churpi hado maledor te untuk kontraktor udang trehi kasorkar do kadang pehi kinu ki jing jong pat ba kila ban ya kendo bat ngi keren bat ngi mele tang ma ban ye ki ya ganega kam ban ya sengya ki livelihood jong ki pat ba te kam de ka ba kim de ban le kunta te ki de ban ya perkhat ban pej ka sarkar kala le ba habaje ba kane ka pesa ber aplat menu ki plat yani ka pesa kade tharai la slam la it's been I think 3-4 months ngaro exact date am la ban batai because I don't have the work order with me but kane ka kam kila trehi and plus hakatu ka por ki kini kontraktor ki layo hi ko ada tang ba ki pat yo ka NOC na galum sunong takadaw ki mla ra ban trei tang menta ki layo ka NOC banbu ya ka plan jong ki kila trei sha I've seen them walking around ngale hi sha to sha constituency jonga ngale hi sha narpo area tang la igi ya trei tang ba pan ngan su ong ki pat ba chu ya sha katukat ne ka kam kadang ya i sing ba ya perkhat nam ta boro lang yang kipat ba boro kunde tak state jong ya ka hap boro lai sau tu lagi state sing ba perkhat ta
Kalau pidon no kono jing tumu bo penek ketika jaka baki ya prong jing ki man perso tho halor kini ki bara. Em ki office ki officers ki lalek hi apa sel tho ye ki kat balak ki tang ba syong ha ka mon jong ki himla raban ya khang yo no ka jing mon jong ki ma tang leng jong ni tingi lalek ka sarkar nam ta ka surok layo sanction sagawe ru ka kam la kalayat hi tang apa hi